Hheyi, sanibonani bafowethu. Hheyi, ngane zakwethu kunendawo nje elokhu igijima la ku-social media mayelana noLilepo, yabo. ULilepo ubonakale nje mayivala isizini ebhaliste imeseji lapha ku-Instagram wakhe, wathi I'm leaving, yabo. So abantu abaningi-ke basitshela ukuthi-ke hhayi usho ukuthi ngokuthi uya ku-off season, yabo. So kubukeka futhi kuqhubeka ukuthi uma bethi baya-check-a abanye abantu sebethola ukuthi ezinye izinto ey'mayelana ne-Kaizer Chiefs ku-Instagram yakhe usey'dilithile, yabo. Okuthusa abaningi-ke lokho ukuthi kuza kanjani edilithe izinto zekhosi eseseyingxenye ye-Kaizer Chiefs. Okubuye kusolise-ke kule senzo asenzile ukuthi kungenzeka ukuthi uMjida akasabuyi. Kuyasolisa kakhulu ukuthi kungenzeka uMjida ukuthi uhamba ukunohamba ngeke asabuye, sazi, yabo. Kodwa nje kubukeka engathi into ekanjalo ukuthi uLilepo kungenzeka engasabuyi uma kuvula isizini entsha, njengoba nje esedilithe izinto zakhe ey'bandakanya nje kwi-Kaizer Chiefs lapha ku-Instagram wakhe, yabo. So asazi-ke bafowethu ukuthi kuyiqiniso kangakanani ukuthi uMjida kungenzeka-ke angasabuyi uma kuqala isizini le esiya kuyo. Kuyoba yindaba ezimbi kakhulu ngoba phela eyi imidlalo esinayo kule sizini ezayo miningi, miningi kakhulu iy'ngane zakwethu. Esithemba ukuthi akusiyo le ndlela esicabanga ukuthi kungayiyo ngoba phela uMjida sisamdinga kakhulu uMjida. Usebenzele yena kule sizini esikuyo la sikhona naye ube nesandla esikhulu futhi, yabo, esikhulu. Engicabanga ukuthi ukunyamalala kwakhe noma ukuhamba kwakhe kuyosilimaza kakhulu siyi-Kaizer Chiefs, kuyosilimaza kakhulu. Singazi-ke ukuthi uma ugcina ukuthi uyahamba phezu kwey'nyathelo ey'thini noma bayobe bamdayisa noma bayobe bemkhulula, kuyoba nzima ngoba siyamdinga lo Mjida. UMjida ukude ekukhahleleni. Ngicabanga ukuthi asinawo umdlali so far okugude ukukhahlela njengaye, asinaye lapha ey'trayikeni zethu. Iy'trayikha zethu azikho kude ekukhahleleni, yabo. So yena u-good la ekukhahleleni, uyakwazi ukukhahlela. So eish singabe silimele ngoba siyodlala ne-Confederation next season futhi. Sobe si-down kakhulu, iy'ngane zakwethu. Kuyosiphoqa ukuthi uma kuwukuthi uyahamba kuMjida sisayine abadlali abasezingeni eliphezulu abazokwazi ukulwisana nezimo lezi esiy'funayo next season ukuthi sikhone nathi ukuthi sibe nekhaphu ngoba ikhaphu eyi-one siyayidinga iy'ngane zakwethu, siyidinga kakhulu. Asazi-ke umbhemu ukuthi usiphatheleni ngoba ehambile okuzwakala ngathi uyahamba, singazi-ke ukuthi uhamba ngokweqiniso noma nje uyay'dlalela. Kuyoba kuhle-ke kuweLilepo ukuthi uyadlala mbhemu, uyadlala mbhemu ngoba uyobe usilimazile, uyobe usilimaze kakhulu. Siyakudinga mbhemu, siyakudinga mbhemu, siyakudinga mbhemu, ehhe.